Hello friends, welcome to my YouTube channel. Ten tuna kan setting hela privacy iti mandiu ham alo mandia pha ham alo le iti thil sel ham ti o kan set na hi je chan abula kona zone again hin vet ping ken thume. Okay, kipa masang kamin chula bonga in ka kipa ka video ha abula kona hin vet page je kipa thu kan se na. Ten ka channel la than hela lu se ten subscribe pe na like hin bol pe na nin share pe ding no ka hin thume. Ta zo se bang zo direct pantin privacy he hi chu apps thil photo video ho ilok leo apps abia le ki chai yeng hena chong chu khan ka sim hitan te ani no chu la third party apps manglowa thil ho hide dan ka ti hena apps ho hide dan chong chu ka sim tan tu a he apps ho hide hilowa photo le video document ti ho le hide ding dan ka hin sei di je chen abula ko na zona ke nin vet pe di avel ken tim ve okay direct panutin cha he ga sei nom chu privacy hi photo document ho le sel na the hena app so hi pon chu iti bol di ham tile mas pena glary a che dio glary a chu photo tam hin na cha hi photo dei chi bo chu ai lo le mi ve dinga phalo chi bo chu lo video ham na chu select bol di ha chom ma folder chom ma lawan jo thu chom na folder khana kha le te ai gallery an lu din next select dina next select jo tin le te ai cha khan ping na select jo tin le na phona chu more umin tin more a khuna mi ding na mi chai tin le chun te ai hum de add to wallpaper set a wallpaper set a contact set a private tin details me hoya che du ham te le set a private na i che imi adina imi ten le chom khat loading de hana ti 4-5 second loading de hin je cha nalim ho gallery analim ho cho private si a thot lu na ti chu a hi a sel na ding na tu a hi kana second a hi iti hol du ham iti event kit du ham the a hi chu privacy hi shortcut na ki koi the na shortcut na hi wan ko ya le aboi na khat chu min avet na chi privacy ep koi momong ham ti ha na agela a hon num de na a hon ten le na petran ham cha het lo na hin do ten le boy de na hi a chu shortcut koi loading shortcut he a uma han delete dina ti chu ali ai alim ho chu iti vet du tam ti le cha hi screen a kan pen setting a lu diu na phone screen an hong ding setting an lu ding na lu cha ten le cha hi setting no ya search min search ip hold de private safe ti hold de na private safe na holding cha hong do de han cha private safe hong do jo ten le na lu ding chla zo na click ding privacy umin tin privacy ipp ham te apps lock min na apps lock chale zo amasa ka se dan third party apps manglo apps hod lock ding dan hen na che te hide apps on to hide na hide the na hide the tu a ip bol dan photo la video document ho bo hide de tamta 100 na to 20 30 bo hide du hi achun hello le cl du hi achun ep man de ham te na private safe man de private safe I lu de lu cha ten cha ko na screen chi ta he na recording screen recording on chi lo ai lo le screenshot on chi lo ya ka hin sei tin private safe an lu na le ip dham ti le na fingerprint na phone na lock pen chu na fingerprint ham lo lock ham hello le password ham hello le petran ham da chu na kimi na hon ding na hon chai ten cha hi khat kinen photo umin video umin ten le photo le video chu thakana hin document umin thil dang nil thum na la na li hin chai hoi pe na chi du ham te le achung pe na photo and video ti ai ilu ten la cha chu na lim ho zo se na sel ho chu na mu de na ten cha ko na chu la chu na sel nom lo wa na la do kit nom la cha ko na chu restore ham na bola le langa hung do kit de na ti chu ba hin na mandinga phana na mi het lo wa ti chu ki pan bula ko na hin vet pe jing ki pa thu ken se cha hi khat ga se nom be chu phone jo se a hilo mai the na lo mai the atam jo hi realme phone choi ho awang den sa na phone mai the dang phone ka khoi lo ji chu na a uma la na ki bol win ti ke ni sa ka ki pa hi chan cha